maisha yako, maisha iko maisha mzuri sana, kwa maana hakuna mtu mwenye anajua kipindi anachokipitia. Kama hauelezei mtu shida unazozipitia, hawezi kujiambia uko unapitia kipindi gani. Ndio maana nataka nikuambie kitu moja hivi, na nikushauri ya kwamba usijiwekake kwa kila mtu, uanze umuoneshe madhaifu na kipindi unachokipitia. Kuna mtu unaweza elezea maisha yako, unamuelezea historia ya maisha yako, unamuelezea kipindi unachokipitia. Inawezekana kipindi kigumu, inawezekana kipindi cha shida, kipindi cha njaa, na mawazo yako inakwambia kama unapomwambia kuna kitu atafanya ili akusaidie, lakini kuliko akusaidie analeta sasa kuvunja moyo. Acha nikwambie, mwenye anastahili kuambiliwa shida zako ni Yesu Kristo, ama ni Mungu peke yake, kwa maana hiyo anasema anajua shida, anajua siri za mioyo na viuno vya walio wake. Dunia yote mzima gisiko yapata vile watu wako wapata, haiko watu wote ndio watu wako. Kuna watu Mungu anawaandaa kwa ajili yako, na kuna wengine wamekuja maisha yako juu tu wakuyumbishe, juu tu wakustabilize, juu tu wakupotezee kitu fulani. Lakini Mungu akupe mtu pali, akupe watu, akupe mtu na kusogeze kungambo ya maisha yako. Mungu akubariki sana, na karibu katika konte yetu. Usikose kulike ama kufollow ama kupartage, na itakuwa vitu vya maana sana kupitia hii mafundisho kwako. Karibu sana kwa yale yanayokuja nyuma. Amen.